Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yo amin papagayam. Inta ibasa ti Salmo 117, versikulo 2. Naindaklan ti agbalbaliw nga ayat na kadatayo, kati kinapudno na awan inggana. Papagayam, intay dinggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. O anya, kumusta kan dito'y pagnana Adam? Nasaya at mo't, Carmela. Maragsakan akparakan ka para iti panagbaliw mo. Wen, Carmela, sipod na sumukon ti makimisa, talaga nagbalbaliw akon. Nasaya at no kasta. Day talaang tadadag iti panguy-uyaw kan mangkat katawa kanya. Ay nabay amlaang ida. Saan ati ar-aramidan da kan ka tinapatag, no di kat ti panagbaliw mo. Carmela, Kat ita, taaddaan ka itinasaya at apanggadan, ituloy mo kuman. wen, kat agyaman ak ititulong mo. Sigod nga ag best friend ta idi addat na iti high school. Best friend kalat na, Amalia. Carmela, Kat adda aklat na atumulong kan ka, nula kat takabailak. Kumusta tigayim mo? Nasaya at mat, naisarat kon iti may saan na saysaya at atrabaho. Iti restaurant ni Brando agayam ta, kat nang rugin. Nasayat no kasta. Nakitak ti kinapudno nang agbaliw. Napaliw ko dahit na. Gan kayat na ti manggad, tapno makaurnong, kat maala na ti anak na. Sapay ko mga rod tamaala na. Ay, napintas ti gayam ko. Ngamlino ko ti boyfriend na, nga akin kuko iti may sa aklab. Sakit inaramat na ni Amalia, tapno ad-ad nga kakwarta. Kasla inla ko na iti may sabak nang. Sipod idin, nagsinadan iti boyfriend na. Ngam ti madi, nagtalinaad dita ni Amalia. Kasla inyad adda na paikit din tinagaramid iti dakas, tapno agkakwarta. No asino la ditan a customer nati si mursurutan na. Kat inalagay boyfriend nati anak da. Kat nasaya at mat, tanagtumpong tidalan nyo. Kat nabagbagaam. Wan, naimbag mat ata di mangag. Mala, sapay la ko mga rod taagtultuloy ti panagbaliw na. Awan pagdanagam, Carmela. Awan ti inlimod mo kanyak may papan ka ni Amalia. Kat maawatak na ita. Tada tayo nga kakabsat ka ni Apo. Kat agtitinulong. Ken agkikinaawatan. Agyaman nak, Brando. Angam no maminsan. Kasla maikulkulan. Pampanunutin na ti anak na. Kayat na amaala. Kastagayan. Kat pangaasim ano sam ko man ni Amalia. Kaasim at tigayam ko. Awan ti pagdanagam kaputa maawatak. Ken maysa. Nalakalang ti trabaho dito restaurant. Kat kabalan na dayta. Brando. Ken nagagatmat nagtrabaho. Awan ti makunak iti trabaho na. Amalia, naunag ti pampanunutam Ha? Sir, sorry. Sige, inakon iti kusina. Anya ti pampanunutam? Kwa. Mabalin ka di nga kuyog tainton malam, kalpasan ti duty? Ha? Sir? Di kagdanag, sana kadakas sa tao. Kaya't kala kasarsarita. Sige, sir. Wan, awan ti pagdanagam kini Brando. Tanasaya at atao dayta. Kang runaan na, single. Carmela. Nasingpot atao ni Brando, Amalia. Sige. Awan nga rin tirong bang apagdanaga. Apay, sa dino tinangawisan na kan ka. Basta ko na naman akayat na klang makasarita. Sige, awan parikot iti dayta, Amalia. Agtalik ka kan ko na. Agyaman akan ka, Carmela. Kasapay nga ron. Bye! Bye! Napintas ni Amalia. Kat amangan no ag gusto kan ko na ni Brando. No kastaman bilang, apay kitinasaan. Tinapatag, maaklon ni Brando tinapalabas ni Amalia. Anya ti makunami ti dayto ediso. Mayat tayo adiso Sir Brando.
Naulimak. Kan mayat ti puloy ti angin. Medyo na nga to dito eh. Ket matanawagan ta ti simbahan dita baba. Wan nga rod. Itala ang anak ka umayak ditoy. Into nagawid ta. Dumagas tanto dita simbahan ket agkararag ta. Kasta kumamat ti ibagakkan ka. Sige, agtakder tayo dyan banda. Taalaan ka itiladawan. Ha? Kalbasan na, siyak mati alam inton malpas ka. Sige. No day ti kayat mo, sir. Kat, nakaturogan ni Boy. Wan, senyora. Mahay bladak iti day tangaw, beng. Anya nga tano iti julangan iti inana, senyora. Ngamin, kanayon kayo nga agpungpungtot may papan iti ubing. Kasi mo't akanayon apagpupudutan niyo. Sige, sa pulam ti inana, kat itadmon ti ubing. Ningay Marco, senyora, amangan na amo na ti ayan ti ina ti ubing. Di na mo, kan may sa. At dan iti Amerika ni Marco. Sa bagay, amo ni Amalia ditoy, senyora. Gaputa kanayon iti nga umay ditoy. Day talaang, tadiyo kayat kay pakita ti ubing. No may paya, itadmon ti ubing. Anya ito yung kararag mo dyan simbahan. Maalak ko mati anak ko. No kayat mo, mapantay tamat lang iti ayan na. Ha? Sir Brando? Wen, kaili mo ti anak mo. Iso asarong karanta. Agdiretsutan iti ayan na. Kat no sumurutan ka, di na sayat la unay. Agyamanak, Sir Brando. Senyora, addan ni Amalia, alaon na kanon ti anak na. Sige, itadmon. Ay, wan senyora, maragsakan lakid din ni Boy, tamakadinanan ti inana. Sige, ingkakat itad ti ubingan. Awanan ti adu paya sa om. Wan senyora, itamat laang. Arakupon ka man, boy. Anak ko. Mamang, Agday ta, Boy. Maragsakan na, tamakadinamon ti inam. Ala, inkayon Amalia. Amangan no agbaliw ti panunot ni senyora. Kat dinan itad ti ubingkan ka. Ala, intayon Amalia. Sige, intayon. Agyamanak ka manang minggay. Wan, inkayon. Agawaan nyo ti pumanaw ditoy. Taamangan no agbabawi ni senyora. Agyamanak una ititulong mo, Sir Brando. Naalak matlaangan ti anak ko. Sinong batan ti Diyos ti kararag mo, Amalia? Agyaman ako na iti Diyos. Gaputa babaan kan ka, kat naalak ti anak ko. Isong ita, awanan ti parikot mo. Saan ka mat siguron ang maikulkulan pa'y? Saanan, sir? Kat agyamanak manan kan ka. Kan ad-ada pagyamanak ti Diyos. Kasano, agpakada akon. Kat inton bigat, uray saan ka pala asumrek iti restaurant? Taiwanam ti anak mo. Sir? Mangsapol ka pa iti mga iwan kan kuha na sakbay asumrek ka iti restaurant. Uwan, Sir Brando. Kat agyamanak manan kan ka. Ay na, nagtaargayam to'y anak mo, Amalia. Karuprupam. Pudno day ta, Carmela. Makitak tilawag iti rupam. Kat naragsakan. Dinalusan nak ti Diyos kadagiti basbasol ko. Kat sinong bata na pa'y dagiti karkararag ko ang makadanak ko man ti anak ko. Wan, Amalia, pinatgan ti Diyos ti kararag mo. Kat kasanaitan, kasano kan ang makatrabaho. Awagak dyan na singpot nga antik. Taiso pala ang ti umay mangaywan iti anak ko. Ala, sapay la ko mata kayat na. Sapay la kuma, Carmela. Ala, agar mo sarkan, Amalia. Tasomra ka iti trabahom, ako na am. Agyamanak, anti ason. Siya kung ti makaamukin ni Boy, inton makareeng. Agyamanak unay, anti. Si kalati talkak may papan iti anak ko. Naimbag kayo pa'y tamaawatan dak. Ngamdag iti mismo adadakkel ko. Iba indak. Sandak ka no nga anak. Ay, saanan nga isuda ti panunutang balasang ko. Ang mamati ak adumtang tumatlaang tigundaway ang makaamiris da. Taamin a tao kat agbasol. Auntie, Ala, agar mo sarkan.
Tapno saan ka amala daw iti trabaho mo. No kasta, addan agaywan iti anak mo? Wen, Sir Brando. Nasayat no kasta. Kenas kan nga ngatok ti suldom. Iti kasta, umanay apara kada kayo. Ha? Sir? Sakbay nga may kaditi restaurant. Impangatok kung ti sweldo dagiti trabahador dito eh. Iso nga ngatok mati sweldo. Sir? Tapno makatulong nga kada kayo nga agina. Agyaman ak unay. Sir Brando. Oh, adto iti pagsangwan nyo adwa. Siya ko na mismo tinangisagana. Agyaman kami, Amalia. Ala Amalia, agtugaw ka man, tagsasango tayo nga agmerienda. Ha? Ay, sir, ado pa'y ti aramida. Sige, mapankan iti trabaho, Amalia. Bayan na kami kini Brando nga agsarita. O, sige. Brando, kumusta tigayong ka? Nasayat man. Awan ti parikot kang kuana. Ket sipod na ala ng ti anak na. Ad-adda naging magat. Nasayaat no kasta. Brando, gayam da ka kinilakay ko. Ket magustuhan ka apara kini Amalia. Ha? Ngam kit di, saan ka pilitan nga gusto kan kwa na. Ngam no bilang laang tadapan na ka ikarina kan ka, ay kat nasayaat launay. Anya? Ngam sa bagay, amok adi mo magustuhan ti gayam ko, gapo iti napalabas na. Kan may sa, addan anak na. Ha? Ngam no bilang laang taag gusto ka kan kwa na. Saan mo kumasaktan Kano panggap mo alokwan, saan mo kuman nga ituloy taagduyos kan kwa na. Anya ka din dagita nga ibagbagam. Panagkunam ka di kat kasta ak alalaki no bilang? Ha? Di kagdanag. Tano bilang laeng. Saan kung tualokwan ni Amalia? Boy, kayat mo ka di tagpasyar? Agpasyar tayo kadananang mo. Kastamatad ka ni Lolam nga ason. Wan, Uncle Brando. Sir Brando, pangaasim, tadi mo irwam ti bagim kan kuana. Amano sapul-sapulan na kanto. Adaklat na para kan kuha na Amalia. Saan ko panawan? Sir, Awan ti rumbang apagparikutam iti dayta. Ala, agpalas kayo, tarumor tayon. Sir, diyak ko makayat nga irwam ti anak ko iti kakasta banag. Gaputa amomot nga agim impedak. Saan mo tasi katag gastos? Kinmawatan ka. Sir, Ala, agrobot kayo, tarumor tayo. Dayjayan ni Sir Brando kan Boy, Amalia. Isursuro ni Sir Brando ni Boy nga agbike. Auntie Ason, Kaanakan, adda ka din nagkinaawatan niyaw iti busmaw. awan auntie, ngam nasayaat kanyak ni Sir Brando. Nga maawatak nga pa naggusto na kun ka. Imposible day ta auntie. Ado ti mas maikari nga ayatan na. Sana siya. Kasanaw no agayat kun ka. Saan ako nagtalag iti asino man alalaki, auntie? Maawatan ka matkit day kaanakan. Awan sa bali ang aramidak ita, no di ti agtrabaho para iti anak ko. Pagyamanak ti Diyos, gaputa impay na kayo ka ni Carmela nga instrumento, tapno agbalin anaragsak ti biyag ko. Amalia, Ni Carmela, saan lata nagbaliw ti ugali na? Nasaya at lata gayam, sipod ubing kami. Agyaman ako na iti Diyos, gaputa naragsaka kon. Awanan ti sapulak pay, gaputa kadwa kon ti anak ko. kahit sapay la kumamay, tapat ganti Diyos ti kalikagom ko, Amalia. Ha? Asay ka kumante agbalin akat ako nainay ko iti bihag. Sir Brando? Saan ka nga pura na mangedeng? Gaputa maawatan ka. Ngam ipakita ka ni pariknakan ka. Anapatag kayo nga agina kanyak. Sir Brando? Aklunak Amalia. Ay ayatan kalaunay. Katsapay la kuma, taaddan to na sayahat nga ibanag ti amin. Saan ka anarigat nga ayatan, sir? Ngam, kayat ko nga ikam ti bagim iti gundaway na agpanunot kan agamiris. No siya kadimat laang ti maikari, apara kan ka. Ay ayatan kalaunay Amalia.
Ket ikan lay sakay ti uran niya nga oras. Nulakit taayatan nakmat. Patgan ti Diyos tikit daw dagiti anak na, nulakat ta makita na apara iti pagsayaatan dagiti anak na. Papagayam ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyan, insurat para iti radyo ni Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo.